u Konjicu od Igmana, koji je, iskren da budem, za nas ipak bio nenadan, jer smo imali daleko veće ambicije, ali se u fudbalu tako dešava. Mi inače, naš plan je bio u prva 2 kola da pokušamo doći do 2 ili 3 boda i realno kad smo pobjedili na Koševu, onda je bilo sasvim normalno da razmišljamo i da možemo u Konjicu napraviti nešto što se sabira za nas. Nismo uspjeli, ali to je u fudbalu tako, promašili smo mnogo za takvu utakmicu i normalno da ovo gostovanje protiv Zvijezde 09 u Ugljeviku je u ovom trenutku za nas pomalo i utakmica istine, jer ja sam trener koji uvijek traži od igrača više. Ja smatram da smo imali slab dan u Konjicu i sigurno da je sutrašnja utakmica idealna prilika da upravo vratimo se na taj nivo i igre i shvatanja utakmice, a svakako i učinka kao što smo imali na Koševu. To što Zvijezda ima 3 poraza u 3 prve utakmice, to su njihovi problemi, ja njima želim sve najbolje, međutim poslije ove utakmice, tako da mi ćemo ići sutra skoro kompletni. Nikola Dujaković je nažalost doživio povredu lista koja traži malo duže odsustvo i on je u terapijskom procesu. Ja se nadam da ćemo ga imati tek tamo negdje u periodu između utakmice sa Borcem i sa Posušjem. Tako da je to definitivno tako. Drugi su se svi vratili, veseli me situacija i to jest raduje me situacija sa Danilom Šipovcem, koji je evo napravio 5 treninga u ovoj sedmici, imaju 10 dana pauzu zbog operativnog zahvata na gornjoj vilici. Morao je to uraditi i sigurno da je on željan igre. Da li ćemo mi njega sutra koristiti, koliko ćemo ga koristiti, to ćemo naravno procijeniti poslije jutrošnjeg treninga i normalno poslije dolaska u Uljevik da pogledamo malo i teren na što liči, jer mislim da je ovo možda u ove naše 3 utakmice možda i najlošiji teren za igru, ali u svakom slučaju kakav nama, takav njima. Tako da očekujem od svojih igrača jedan zaokret. Volio bih da nešto saberemo, ja neću se držati onih floskula, očekuje nas teška utakmica, težak protivnik, nas očekuje toliko teška utakmica i toliko težak protivnik koliko mi budemo igrali i koliko mi njima dozvolimo. Radili smo dobro tokom ove sedmice, sigurno da imamo veoma težak raspored, to smo već pričali, ali raspored je takav, on uvijek mora biti i takav i drugačiji. Obrnit će se to pa ćemo imati onda više utakmica na domaćem terenu, međutim ne bi valjalo, to igrači znaju, vjerovatno će i Dejan na tu temu razgovarati sa vama, ne bi valjalo da uđemo u nekakvu negativnu seriju i mi smo toga svjesni, ali to je moguće. Tako da pokušavam naravno tražiti od igrača više nego što je bilo u prošloj utakmici, ali ne želim ih ni isputavati, ne želim ih opterećavati. Utakmica je 90 i nešto minuta i kako god smo bili optimistični pred utakmicu u Konjicu, a dogodilo se suprotno, tako isto sada imamo to iskustvo iza sebe i mislim da imamo dovoljno samopouzdanja da protiv Zvijezde odigramo kvalitetno. Šta će nam takva utakmica donijeti? Trebamo imati sreće da poentiramo, da postignemo gol. Siguran sam da nema bodova u gostujućem terenu bez golova. Tako da moramo postići gol 2. To što su oni primili 11 golova u 3 utakmice i dali samo 3 i to na jednoj utakmici, a to je protiv Igmana, mi smo to analizirali, možda je to i trenutno bilo kod njih, oni imaju iskusne igrače, njihov trener malo potencira mladost, ali ja to ne vidim u njihovim redovima, vidim iskusne igrače, provjerene superligaške igrače, pojedine iz Srbije, tako da znamo šta nas čeka. Nadam se korektnoj utakmici, malo mi je žao što nema TV prenosa ponovo iz Ugljevika, nije bilo ni prošli put, ali očito da su to neki tehnički detalji, pretpostavljam, zbog kojih Arena ne prenosi. U svakom slučaju spremni smo za utakmicu, krećemo danas poslije treninga, idemo u karantin i bio bih radostan da sljedeći put kad budemo ovdje se vidjeli da pričamo da smo
povećali bodovni saldo. To.